Yang ni pementang dan bagi actress Ai Jikman, bagi ting shop jangan film Ravi Barikines, bagi artis film kasih bajuan Christian Borobor, baju budan mentah Borobor film kasih teh Kindiat. Nah kalian jongpi Ai Jikman Ai Kindiat ke eka jung so jongpi baka eka jung pi halor ke film Ravi. Long shop eka jung jangan kata aktor iki balong kereng ba ka film Ravi itanat ba na dang sedang bat kajing long kereng jagi ru hadu bakal along emotional ba bar kai yang te kajing show ru iklan ba ket angat ki beriwan ya tentang ikawang ba te sang lagi film Ravi ka bas para Pipat? biang Hah? basa film Kaya ba pibes ke film eka pat pa pibes na kalian jongpi? Gabas ba taru basrang ru ko Aku pibes lu sama ko. Da best ku. kastori ru basa Kakek ma video matang halor jongpi ya kinong tersian jong ni ke film kasih. te para kasih te dewan kersan lam kan mo ada ru mentah ka film kadang don be biju te subha baniwan kersan para kasih tamatai kulis bun Kuni film ada pasang bukan ke best dah. Jika show belum tu jika show. oh kana Kana. Boleh sebut. Lepas lagi India ni, mentera ada film tak. Ti sa sisen sebalai kulit terpang ya boro ki parlok parjor ki paradok perstam ki labuan ais kajing sakhi yang ni ka film Ravi nadu ka show ka ban yang kong menek ka show ka ba armanta bat kermen ru ka show ka balai menta ka barang ya syahmat ai kulit terpang ki balai wan sim bentamet ba ben sim ban ai ta kajing kesan ya ka film ka jongi bat kermen ru ba kini kisi banwan pinang ai susu kecil kesan sekiwai pat bompat yo i ni ka film wan man kesan ko ju sinema ni ka film tena kaliang sunga ngam ko hirup ang keren buntan dari kai ka ba hila ban bishar kare na kinong pe na kaliang jongi kinong snal kinong akli nimla hirup ban ong kano ka bentah dari ka ba kham yo ha ka ta ka jingmut kare na kinong pe tang ini kentin ka so ban ong biasa sin wan ban sakhi dala ki jong ki khmat ban sngap dala ki jong skor ya ki dialog ya ki jing a la ne ka ka acting jong ne ka film kai ka story badan ko ne ka film Ravi bat ngai andap lawan kim nom babe kala ladat hiwan ngai bat na kerman scam kim nom babe kala tang ini kentin so ban kerpadiki wan ban kesan ne film Ravi kulis Boleh sebut. napapat na niya po Buka sendiri lah. Masa? klik mo Tetap aja nih, Pak. Tahu ya? Yang mana?